Zibuyile izingoma zakithi. Ngiyabonga kini nonke ngokuba nami kulesi sikhathi ebesinzima kimi, naba nami ngokwenyama nangokomphefumulo. Inkosi yomusa inibusise. Usuku lwaphambi kwayizolo silale kunesimemezelo sokuthi uFeza umsebenzi wakhe ubungabonakali online. Umsebenzi wakhe loya uthi inkanyezi unengoma eziwu-5 ubunyamalele plus nezinye-ke iy'ngoma-ke emsebenzini omusha. Ingoma yakhe iphamba phambili laphana bese na-10 million ku-YouTube, ina-9.6 million ku-Spotify. Ingoma yakhe etrendayo. So benga-understand-eke ukuthi kwenzakalani. Ethi sengithola omunye i-remix yakhona ibisibalekile-ke online. Nazi iy'ngoma zakhe yikhona. Kuhle kakhulu esikubonayo ibuyele nje ade kunjalo ukuthi ade beyihayidilile because kuyabonisa ukuthi beyihayidile lento kahle kahle. Isizathu-ke asaziyo. Even ne-22 Africa iyakuconfirma lokho ukuthi Feza's EP Inkanyezi streams have officially been reinstalled on his Spotify page. Wanibonayo laphana-ke uhamba kahle kakhulu. Sengithola omunye wambona 9.3 million kahle kahle maqondana 27 million. Inamamiliyoni amaningi leyo ngoma leyana and imnandi kakhulu ngenye indlela. Sizokhumbula ukuthi into ekhalisa abantu kakhulu-ke i-performance eyenziwa uFeza eney'nyanga ey'ncane. uFeza angazi umsebenzi wakhe wakudala but ngimqala ukumnakisisa last year ngo-October. Ngesikhashana esifushane uFeza usehlanganisa ama-streams laphana. Uma ubheka laphana kuma-streams under kuleya logo e-green ne-red oku-Spotify no-YouTube asehlanganise 110 million if uwahlanganisa. Umsebenzi-ke omncane kakhulu lo, anawo iy'ngoma nje ezimbalwa ayahlanganisa ngisho u-30 ingoma kaFeza kodwa buka segijima kuphi. Uphinde uye laphana-ke ekugcineni uyabona phela ukuhlala ku-TikTok no-Instagram ufuna ukuya laphana ku-YouTube uma uhlanganisa ama-views kwenza 157 million. So uyabona ukuthi kahle kahle akadlali naku-Instagram naku-TikTok uvalile laphana-ke umfokalanga. So yizo-ke izinto ade bekhala ngazo abantu ukuthi umsebenzi ongaka after ukusebenza okunzima kanje abantu-ke sekulahleka kalula kanjalo umsebenzi kaFeza okade-ke umuhle kakhulu laphana online and kuyacaca ukuthi yena bazombhadala kahle if bezogcina bembhadalile. Phela abantu bayawudlala umsebenzi wakhe bayawuphusha. Kunengoma nje ena-42 million laphana emaqondana laphana ku-YouTube okuyingoma-ke ehamba phambili-ke ey'ngomeni esike zaba khona-ke phambilini if ngicabanga kulandele oMafikizolo-ke naye kubona omthandeni. So sibonga kakhulu ukuthi umsebenzi walensizwa ukugcina ubuyele laphana-ke kwi-akhawunti yakhe yakwa-Spotify ne-akhawunti yakhe yakwa-YouTube. Isalahle bonke ithuba.